ole tun tum chu Milarte newsin chanchin lian tham tak mai soitur kan naya Billionaire Kylie Jenner chu Billionaire ani le talo kumsang ni som pariata Forbes magazine cover atan Kylie Jenner manani khan soisel na atok na sahle maya munshang shanga soisel na ri chwakin New York Times achanga NPR mai baka dictionary.com a thengtar lanani Kylie kumsom ni pakhat atin birthday lom na a intur sem tu bartenders te thengin he magazine cover chuan na t-shirt an havek boka a chanchin hi Travis Scott la Grammy nomination dong phahial Sikkim la thuwa po atel hiala ma se kumsang ni som hi a chanchin kan soidan ero adanglam ta hle thungani Kylie Jenner hi hausa chungchuang takani a tin asum do na po a hlo thing hle bok ma se ti angai tlatani khang hun chung zong khan dot alo soyin thudik tak alo sep tlata ani na ba ka sum do na lama hlo thing angin alo omani kumsang ni som pariat July tha a Kylie cover ti chu ani khan kan reporters chuan Kylie Polten a house sakna an thelua khan rin hlel deu allo nei sa to a afin fia na turatan tax return form ron thelutin Kylie ngeyin ming assign nanani heba ka hian analyst le industry expert ten Kylie Polten kum khat chungin asum do na a an revenue millions athum ani ti annem nget bok ti in Madeline Bach Forbes reporter chuan asoyani Nima sela khang tax return Kylie lo thon kha adik nge yani ti anfin fia thei mai lawa Jenner hian alo thon kha alem vek lo ni in tuna chon chu an hre chiang to hle ani khang hun chung zong khan Kylie Jenner hian dot soin alo bum charani November tha khan Kylie Jenner hian Kylie Cosmetics share 51% chu koti ne na shal arem ti a koti hi meche injena lam brand lian tak Clara Rommel le Sally Hansen nei tu te anni Kylie sum do na zong hi $1 billion chuanga chut ani a until shal na achanga Kylie lo big liaw tax apek ma in $540 million angin an chut boka Kylie tan chuan he inrem na hi thatakani sumtam taka hlo pha a ma se aming thatak mai ati liaw thung hetianga public company ne na ashal hian thil engkim chiang takin atilang chuak ta vekani he a inshal na a hian Jenner chung ko thuruk lian berpol aron pho chuak boka chu Kylie sum don na hi an soi angalian le lo tlinga lo ni lawani ti tar langin khovel ma a le Forbes tengei po telin lo tling le lian tak angin an lo lang der charani until soya diklo na sa kumsang ni som pariat khan Kylie Pol ti chuan revenue wa millions athum som ruk mu angin anin soya ma se atak tak rama chuan millions a som ni panga chawalo ni heba ka hian skincare lampang bik a omle a kumsang ni som pakwa me tha khan ti chhuani in thani chung lakin revenue wa millions a muchuak angin in soima se thudik tak chu tharuk chungin millions som ni panga po anlo muchuak lawalo ni hetiang ani chuanin Kylie hian kanjin dan ang poisa alalut lem lo ti na ni a anjin dan chuan kumsang ni som pariat khan Kylie hian $166.5 million vel alaluta kumsang ni som pakot chungin $170 million vel ani bok tula shipui leng hian beauty business lampo ahong na sa ve hle boka ani chuan a hausak na po hi billion atling to lo a umsia ber chu Kylie Jenner hi billionaire ani to lo ti na ni kumtin mayin Kylie team tenen billionaire ani na chungchang le celebrity 100 a alangim ti kan soi horeng chin ti in Madeline chuan a soi kumtin mai hian Jenner chungkwa hian Forbes nena thilpoimo tak chil tur an nei renga an chung kotan billionaire list jinga tel hi thilpoimo tak ani nge yang hetianga thil diklo chungchang hi Forbes 10 an zo po in an zo na te chang du lavin an ngoi mak mai ani heti lai hian Kylie Jenner hian Twitter lama hemi chungchang hi a tweet nuala ka poisa na iza diktak ti vel mai ai chuan thilpoimo masazok za chuang ti tur ka nei ti ten a tweeta tin thu dik tok lo le number dik tok lo chia ka mu anjin thu fin fia na om lo fekani ti ten a tweet le bokani hetianga Forbes in thu chu an nei ta ka chuan Kylie Cosmetics sa share tam tak leitu koti te chu avan dwai bera an changta a an hlutna 13% na tatha in tuna share pakhat hlutna hi $3.63 ani to ani kumsang ni som hi chung hian za zela somruk pariat zitin an tlatnia mani Kylie hian hetiang ang ni na hi voi khatma kaladil ngai lawa ni tumpo in dol voi khatma kala soi ngai lo ti in atuit le bokani Kylie Jenner self-made billionaire no pang berni chingkha tuna chuan billionaire ani to lo ti na mayani a ma se poisa ero anei tlem chuang hau lo million tam tak ala nei tho thawani market VM
keinin kan hlo zat le kan sum nei zat te kan zep chena kanin soire thei sham shama heti line an ni ve ero an nei ba ka tam nei angin anin soya engpo chuni se anwai comment a hian Kylie chungchang emo ingai dan chang chang te ron soi lang ve shim shim angche Milarte news nen hunman mon fek ule